ma'am. Si Mami Giri, ma'am. Naa diri sudong. Si ato dong. Pina akong amigo si... Kisaman. Si Jong Hilario ma'am ba kayo magpahimad? Sige lang, soda. Okay, dali. Migi, na ako no kay... Na ako'y subay ko na akong kamot eh. Uy, mo dali diri dong. Maayong gabi, Ate Migi. Ani ako karon para magpahubad sa akong balad. O may gabi isa dong ang imuhang palad ha. Mao ni ikaw labing ka nga pagka lalaki. Unya kani og ulitaw pagkakaron kani siya mao ni. Unya na ay kuan sanga-sanga. Ikaw ana akay mga kagahapon sa unang panahon. Na kay kagahapon dong wala. Nagid. Unya kani siya imuhang partner ana asay kagahapon. Na Unya unsay imuhang birthday? March 18, March. 1996. Ikaw jud crush ng bayan. Daghang maibog nimo dong. Unya di jud ka daw dong. Manggihatagon ka nga pagkatao. Unya ikaw jud kay ugnay mo baylo nimo, musugot ra po ka og di ka bayran. Unya ikaw dong pinangga ka sa imong ginikanan og mga igsuon. Sa tanan ikaw the best nga anak. Unya Unya no ikaw sad luoran. Panagsa. Nabadya kay plano dong nga. Unsa man ni? Na kay plano mo eskwela, na kay plano mo manarbaho gawa sa nasod. Sakto gid na. Unya, sige lang kay nga na dyan ang kinabuhi na kitang tanan nangandoy. Pag-amping judong kay naadyoy mga kasakitan basig ng labay na ni sa una ring panahon. May mga sakit-sakit nga ginagmay. Unya, ikaw magpakatakatawa lang ka pero naa kay gihandom, naa kay gihambin nga problema. Nagid. Sa problema nimo dong. Unya ikaw ha, ang imuhang kumingking ning tupong dire. Bisag unsa man ta kalisod, ana adjud pud kay tinapigan. Di ka mahudtan og kwarta ha. Kaya ang imuhang kumingking ning tapad man ngari kay maayo man ka man nga buhi. Ya gusto gani ka nga mag sideline ka, magsigkag huna-huna. Unsa may akong sideline nun? Sideline nun. Sakto gid. Unya ikaw dong daghang kag plano sa imuhang kinabuhi. Kay gusto jud ka nga muuswag ka kay muingon man ka nga gusto jud ko nga mapariha ko ni kuan. Naakana no. Nagid. Unya Sige sa pagdungog. sige lang. Wa may kumos pangandoy pag-ampo. Kay gayran man pud ta mag-ampo tis Ginoo. Dong. Baska maningkamot na jud ka dong makalarga ba jud ka? Makalarga ba ka jud ka sa gawas? Puhon maling Ginoo kay naman jud nga ri ako man jud nakita akong G nga mga mata. Nga gusto jud ka nga muuswag sa imong kinabuhi kay na kay mga plano sa kinabuhi nga gusto nimo nga ang imong ginikanan makaginhawa sa kalisod. Kay pinangga man ka kanang mapinanggaon kag mga ginikanan ug mga igsuon. Gusto gani ka do nga bahalag buwa ka basta naa sila. Ampo lang yun sa Ginoo dong kay naa jud diri. Basta maningkamot lang jud ka maka-abroad ka. Mao nay Ito ay. tatay ko.
Tan-aw na tong imuhang anak. Pasig di ni ka anak. Oh, ikaw makaanak usa, duha. Tulo ba na, di man na klaro. Mao nay hubad ha sa imuhang palad o atong hubaron ang imuhang natawhan. Ikaw nataw sa 18 sa Marso? Oh, March March 18. Ang March 18 is January, February, March. Kuyaw sad kag mahigugma. Kay ningon jud ka nga unsaon ka ni siya na masugot jud ko ani, pero wa kay problema kay buutan ka, gwapo. Sayon ra ang babae diha kanimo. Kay sa pagtan-aw lang jud sa babae nimo ma-attract man kay smiling, unya gwapo. Di sa tanto de. Unya March 18 paningkamot jud dong kay naa jud kay chance nga maka-abroad. Kay Tuloy naa man alataw jud na siguro. sa imuhang mga plano. Daghan kag plano, uy, gusto kang magbay. Nya magsige po kag una mo palit sa kog yuta, una ko magbay. Nya gusto jud ko nga magpalit og kana pang upang hanoy ra ta mo padagan. No, tuloy pangando gina. Natural ra ng mga Pangandoy. beta. May tagtuloy as Ginoo lagi ma. May tabo. Paningkamot lang po. Paningkamot lang ang kuan jud ana doon. Di ka mo inom. Kay aron makatigom. Mora jud na sekreto. Ang usa ka buk isda katulog kahon, pamahaw paniudto panihapon. Ang imo na lang mama pakana sabaw na lang imo. Mo na sekreto bitaw dong kay ang mahal man gud ang sudan man gud dong maoy makakuan gani. Mahal man ang sudan kontras kanton. Aron makatigom. Ampo lang Ginoo kay aron matuman ang imong mga planos kinabuhi kay kitang tanan mangandoy man jud ta. Kinawari gaigo. Unya mauto ha ikaw taas og paglantaw sa imong kinabuhi nga gusto jud kang uswag o ubanan sa paningkamot ug pag-ampo kana paingon jud ta diha kay lisod man po mangandoy ta dong unya watay Ginoo Ginoo wala tay. wagid kay siya magimo ko ana to unya ikaw sa dong nasay mga laki mo ingon nimo nga bisa man kag hingatawa unon man ka bisan pag hingataw unon ka na gihapoy mo sina nimo kana bang may mga tao nga masina ba isa na laing term unya kana bang yung nga unsa kay naa niya nga wa nako mo na yung ana masina Masina. nya mo na imuhang hubad sa imuhang natawhan ha March 18 nga pugihan sa trabaho manggihunahon ang mga ginikanan taas o panglantaw nga gusto jong muuswag gusto mo abroad makapalit og yuta magbalay og uban pa Sakit, sakto kita. mo na hubad ha sa imong damgo kay kini maoy timan kana mo'y timan imong kimingking once nga kani mo tapad kani mao gyud nay hubad sa imong palad ha kani timan ana kay mga kalampusan sa Ginoo ana kay mga kalampusan nga ihatag sa Ginoo kay kani king tupong kay once og kani imong humagko unsa kumingking di adire kana nag-apas kas imong pagpaningkamot once nga kari arang-arang ug kani siya ning lapas dire ang imong pagpaningkamot jud sobra mao nay hubad ha sa imong palad ug natawhan daghang salamat singani mo dong Renil Hilario. Renel sa imuhang pagnganhi sa Sitio Baca ug akong ipanalangin nimo nga ang imuhang mga plano sa kinabuhi matuman.
Salamat.